Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan meliput pernikahan, bukan pernikahan, tunangan. Ini merit. Oh iya, bahasa ininya merit nikah. Wow. Tunangan. Jadi kali ini berada di Kampung Sukasirna, RW 08 Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Nah, sekarang di sini bersama kakaknya nih. Ini kakaknya lagi menunggu calon pengantin. Kak, lihat. Itu orang mana itu teh, Kak? Itu teh. Rafla awinya. Rencananya tabu sabar hati itu, Kak. Setengah duanya ya, terus tabu duanya. Mungkin sekedap dehnya. Tuh kakaknya juga lagi menunggu di depan jalan. Nanti kita akan ikuti terus ya sampai rumahnya. Nah, ini pengantinnya bakal lewat sini, lewat gang sini nih masuk ke dalam. Nanti akan ikuti terus lah ininya pengantinnya sambil menunggu, sambil ngopi dulu guys. Ini mungkin mobilnya sudah sampai sini. Kadianya tuh banyak kan mobilnya kena di situ. Mobil sudah sampai mungkin ya. Ini rombongannya pakai motor ya. Hujannya aduh. Di vlog. Tim keluarganya baru nyampe. Ini baru tunangan sudah bawaan. Kamu kayak gitu ya pas pernikahan anaknya resepsi lah. Masuk ke gang ya. Biasa. Ini di dapurnya sudah buat menerima tamu. Dalam rumah acara narosan meriah kayaknya. Udah ada dekorasinya juga. Iya orang fotografer lah. Dah. Ngopi Chan. Dua naon ya teh. Dua teko. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja sindana puji mangga urang sami panjatkeun Allah Rabbul Zati anu alhamdulillah wa syukuru ala ni'matillah ngalantungan
Tukurat muradat makana urang sadayana dina yasa'ah biasa kembang ngariung dina rarada walimatul harus ija acara ngahibah atau nabi bahasa cam anu mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadaya sehingga janten sabab wasilah dan sunnah rahmat maghfirah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinarung salam mugia salamina dicurah dipahkeun kepada alam dina urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam takadawana kepada sahabat tabi'in atba'ut tabi'in anu malah bandar sendiri ka urang sadayana diharapkeun mudah-mudahan urang sadayana ing syafaatul dina teman-teman jaga di kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram kasepuhan ini sepuh sekaligus anu disepuhkeun di tetamu rombongan anu sangat-sangat ku pribados dihormat oge kesepuhan dina sepuh sadaya rombongan oge tamu pribumi di ieu anu sangat ku pribados dihormat. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang sadayana tiasa rawuh hadir kanggo nyakseni acara khitbah atau nabi bahasa Sunda mah narosan anu pamudah-mudahan dina berkah khitbah atau nabi narosan ieu sijanten buah anu kadituna biasa kadorong sareng ngarojong kuatna niat patekatan disarengan ku doa biasa terlaksana karena anu diseja kedua belah pihak pribados asmana pribumi sepuhna sembeng di dieu banten kahijina ngahaturkeun kekieureun ka sadayana para tetamu rombongan kita bisa kasih hapukan suatu agama kemarin banten ka uninga kalau dasar Indonesia tiga hari musim jamah kadiuma kanggo lakos sebagai salah riki ka khidmatan di sanggate mangga bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna. Anu kaduana painten nyangakeun ieu urang kali painten nyaeta kepada dieu bumuing cenah saurna teh ngagarentos ayeuna ka pribados aya istri cenah bojang di poli dieu anu kaci anu kapicam-cam siang sareng lungina hoyong dijajab painten dieu nya painten eta mah bari acara khitbah paintennya ngahitbah wae painten kumaha sakinten-kinten bade ditampi painten bade Lakon sih kan sipados ieu. Luapan anu
hikmah teh pembahasan pernikahan itu adalah ibadah makanan dan anu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekedap lah, nanti ngobrol esok. Jangan sekedap. Alhamdulillah. Masuk ke mana? Ya, kan diatur Alhamdulillah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi halin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad tetep ngerasup YouTube ih. Ngerasup YouTube Mang Muhammad ih. Tuh, kan Mang Muhammad asup tuh karena video tuh. Alam Mang. Kayak Bu Haji ya. Bu Haji sarang heo. Nah, acara foto-foto keluarga. Iya, iya.
Bapak tuh pakai punten. Oh iya sama coba Pak. Mangga tuh Ibu Bapak pakai dia. Bapak lelaki di bapak lelaki. Dapat. Rapat sulit teh. Ini nggak dia. Saya bukan. Kenapa ibu kasih? Oh iya cangkasut. Lain. Disut kalau kang ngelok ta. Iya, kang masak kami cantik tambahan. Oh, itu kan noni sebagai tukang noni masak. Masak. Iya. Oh iya, tetehna sebagai naon ya? Hah? Si ngariut teteh. Oh, ngejeriut. Oh, tukang masak. Sebagai apanya ini? Ya, canoli. Yes, canoli. Rajin teh. Ngaliput teh. Itu si kembar tuh. Mana tuh batur hiji deui? Ah, iya mah. Ya, tim dapur.